Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuntul ngasih mengisingan nih batuan kanana menghibur hati pelipur lara. Kali ini saya berada di Kabupaten Goa, tepatnya di Kota Sungguminasa. Saya mau mutar-mutar di wilayah Kota Sungguminasa, Kabupaten Goa. Ini sekarang ini jam 5 di hari ke-7 puasa. Ini menjelang berbuka puasa, ini sudah jam 5. Aduh, parkir. Ini sudah jalan sempit ini. Ini situasi di pukul 5 sore. Saya berada pas di Jalan Agus Salim. Ini menuju kantor Bupati Goa. Nah, situasinya ini kita lihat ini orang yang mau belanja takjil sudah mulai kelihatan, dan waktu pulang jam kantor juga. Kita dapat lampu merah, tapi kayaknya tidak berfungsi selama bulan puasa. Ini kalau kita ke kiri, ini samping kiri ini kantor Bupati Kabupaten Goa. Ini sisi kiri lapangan Syekh Yusuf. Itu Masjid Raya Syekh Yusuf dan lapangan Syekh Yusuf. Ini sekarang saya berada di Jalan Tumanurung menuju ke Jalan Poros Sultan Hasanuddin yang menuju ke Kota Makassar. Tapi situasinya ini tidak terlalu macet, walaupun ramai. Yang seperti biasanya kalau bukan di hari Ramadhan, dia terlalu padat karena jam pulang kantor. Nah, sekarang ini ramai juga, tapi tidak terlalu macet.
kita sudah masuk di gerbang batas kota Makassar dengan Kabupaten Goa. Kita akan sekarang kita berada di Jalan Sultan Alauddin. Jadi kita ini sudah masuk di Kota Makassar. Kita berada di jalur 2 Sultan Alauddin. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Ada lagi demo. Jadi ini jalan Petarani. Kita masuk di jalan Menuruki Raya. Bagaimana situasinya menjelang buka puasa? Situasinya ramai lancar, tidak terlalu macet.